November ni somthum thole ni ania tukin lama khan nimin lama chanchin langsar zual kan puang to a tuntuma hi chuan voina chanchin kan hriat theitlang pui kan soyanga thuko chang te po kan zep le bok don nia ahma sain kan channel comment tu te zinga piuso tri omzia la hrelo in la om cheu maya kan soi thinang khan kan channel hi atir tang khan regular takin en ula chu kan soi fiana tang khan in thremai chuan kan ringa ma se en vek hi in rem chang bik lovaniang piuso tri chu Myanmar history a lal thil ti thei tak pakhatania chumi ming choi chuan Sipai council thlop tulam hian an pol ming an vua ani bera then khat chuan khenio na advice na atanga piuso tri ti ming hi he pol te hian mangta ni in an soya ani mai theiani te chuan darkar hun kan soidan hi then khat chuan jing lamdar ni dar thum tiro mintia kanan tia chuwele then khatin Mizo hun lamdan ani lo in ti diklo ti in cover ma chu zan ani mai ti in om lea kan channel atang hian Mizo tong seminar hi huai hottalo loila ti te rilruwa langrum murum mai ani thil danga min an sel hi chu a om via vin kan ria a theiang to ka zui kan tum zel bokania nimin lama kan puan tak mindat khopa fani in boman rap puaka afa zo ka kutabung anun na ero ader thong lem lo ni in CDF laminan soi kan ti kha an mani CDF laminan soi dan ania an chung te an hnem na tongkam te po lo ni mai theiani tukina an soi dan chuan an pa fa a clinic lama an kalpui ta chu apa jok chuan thisen a hlo na satak ema wangin a boral san le ta ti ani le a apoi tak zetani tena fapa kutbung kha kutking khat chau ni lovin akhing ni in alo bung boka akut bung ma ti na kala ya apa asun le zel chu alaina tom tak zetani hi klinika hian doctor pon neya operation po anti thei nia soyani a an mani CDF lama hi chuan handem viau na tur a om melo thita hi u yongai ania voin chomadar som pakhat le minute pukwa khan aborala afapa kum ni mero akut king ni bungin tuna hian an enkol me kani voin khan min dat lampanakal terrorist sipai motor teng pani ina ma an ruai chu kongrem chang laya min dat CDF tenan lo ka pa anin do lai video clip minute nga o vel mu thei turin an da chuak nge nge a indo me kan ni awangin an chanchin chiang zok ngai chan me kani CDF lam chuan mi pui te point tran puya thlop tlat turin ngen na an siama kan lo tang trai pui theu don nia manni lama kale PDF te zinga kan u naw Hmeichhe huai sen tak tak te po kha an pakua in nungdamen an la oma tuna hian kale meu tan ina an khung mek ni in Irawati news chuan voin khan soya tuna hian an chung te tu manan mu thei lova an thrisel na lam din mun po eng ma hriat thei lo bok ti kale PDF pakhat chuan soi ati bok tuna hian kale tan ina an om ti chu hriat ni ma se eng ang khes ngen siam sak don ti a hriat thei chuang lo boka heng kan Hmeichhe huai sen pakua te zinga paruk chu kale meu tan ina hian November ni somni le pali khan an lo da to ti a soi bok an man te zinga kum somni mi lalmuan kimi uwin Irawati news nena soidan chuan tan ina anom thu hi an veng ho tu tenan thrila wanga hreve ta chau ani atia mani inrin ni khan an thom no hak tur le ei in tlema zong va peture nakala ma se ama takero an mu tir du lo ni ina soya hliam tur khania angai tuam ngot mai ati min kin tam sipa phet khat khobula November ni somthum tukin dariat vel khan PDF pol ni Kani PDF KLG tele min kin PDF tang kopin terrorist sipai te an lo lambuna tukina an lambunna hian sipai somla yan thi ni inan soya ti chuan chomhadar som pakhat vela an lambun le a chuta chuan sipai som panga an thi le boka an vain terrorist sipai som ni le panga an thi ani Sipaiin region huam chung dibeyin township khochak lama nyong la khwa chu tukindar ko vel khan terrorist Sipaiin engemaw halan nei le ngei ni in nyong la khomi te chuan rala tanga an mu dan media te hnen an soya an soidan chuan tukindar ko vel atang khan an khua a
mei khua chuak le ngei maya bai kan hal ni in an soya in an hal le hal lo hi chiang takin kan la hre thei ri lo anti khomi puite po hi an ral tlan vek to a rala tangin an thlir ringot maya dar kwale minute somnga vel kha chuan mei khua re tan ni in an soi bok kan video masa kan puan tak ang khan ngiom hla khua le che vel hi terrorist lam hian November ni somni le pasari khan helicopterin an kap na sa hle ni Sipaiin region pinlebu lama chuan Tukin khan thingpui dora USDP chairman le dalan niangai midang pakhat ka hluman ni township level USDP party chairman Wentain le Sipai ne na mi report ching nia an che velin an soi ngiutan te pani chu thingpui dora thingpui an in mek lain tuti hriat lovin an kapa anom na hmuna an boral ngal tin Wentain na ina hian boma puak bok pinlebu lamin report an pek dan chuan USDP chairman Wentain hian khopui chim lama Sipai te ne na in kopin democracy ta na activist deuh te an man thina NLD party mi le sa te pon man nualani tin tun laya Sipai council in bike chuan dan tura dan thara chuata zom thalo deuh te po an man na sa hle boka Sipai a tho pui na sa hle ni in an soya PDF lam emo Sipai dau dal ve hrim lam hian thitlak ani anti niang tukina hetia an that vele tamai hi tute malak na nge ti ala chiang lova Sipai ten ruang an thlomani Wentain hi nikum sang ni le somni khan a in candidate vea ma se NLD candidate ane dalovani Sipaiin region Kalemiu township indainli khua omhun khwarmek khamaya zathum somruk le pathum na Sipai te zinga Sergeant Clark na thok mek mangboi hring le athian te pani chuan Sipai council malak dan daudalin an CDM vele a tuna hian kali kanko group PDF te zinga an om vele ta ni in KKG lam chuan voin khan an soi kan soi tak ang khan Myanmar ram chung pun tin maya hian terrorist Sipai te zinga terrorist ni du lo hi an lakat nukinarin terrorist Sipai ni na ata PDF lama pakai kali kanko group alut hi an ni nen hian paruk anom to ni Sipaiin region huam chunga hian PDF an chak boka Sipai council po hian ti ngai na rewak to lo ni na lang voin khan helicopterin chunglama tangin lekha thlak na sa hle ni in yenma pin lam chuan an soya an soi dan chuan an ni lama hetia lekha an thlak hi chunhudar ni vel khan ania Kani township lam point soi turan treve tho township danga po hian an ti arin om viawani PDF lam thil tum that lo na te sakhuana be chana kol nam in pum khata tul zia thu te anzia kur niai ngoi ni om takania hei hi kol nationalism kan ti fo khani hansoi kai hlekila Myanmar ma hian an ma ni kol nam chan ram hi chu azau lo maya tuna ethnic nam hlom om na zong hi nakina federal government ne motala anin op chuan kol ho hian an chunga rawan rel thei to don lova tlang mi te chunga thuan nei thei zel nan federalism hi mel malian ber ani ringot mai chu tuna Sipai lalte thlir dan ani arin oma chu wangin ani tun ma atanga Sipaiin thune nan lak le fo thin ni aram leilung hausak ne te chu thukhat ni se rampum huwa pathune na lak kiana a om mai tur hi an ngai ngam lo ani ber rengun lampu an boy ve de reng Tukin khan rengun khopui laili butatong township ting phiu buchuk road poina traffic police te duty na chu tuti hriat lovenan hal chele a Sipai council lampoin an va en na savio vani tin nimin tlaida rukle chan vevel khan YBS 14 basa bomalo puak to bok he bas hi Myanmar Economic Holdings Limited MEHL Sipai company kan ti fo ta khania khami te bus service ania an bus service dang po hi an bombel zelinarin oma ani lo vek le mi puilamin an chuangam vak to lo ve thung mai thei bok tin man dewa tang to khan yan kong bus service te zinga Sipai company ta omni focus he chu tu man chuang lo thram te u ti in democratic activist te hian an lo ngen ngun hle to bokani tanin tari region dawai khopui
pung chin venga dawai technology university ya kum nga na kalmek ma ting zin phu electrical power engineering zirmek chu November ni somni le panga atang khan chin hriat lovin a ta wang maya a bawemo anti chu Sipai council lamin an lo man ta zo kani ti tlai khon nuwa an hrele a university lamin hetianga an student manani le tamai chu poyan ti hlea a chua ngei theina nan boi pui mek ni in an soya Hmeichhe Nula le tlon tlai thadeu anan man hi chuan Sipai te hian sualan chuale ngeya rin na hi a lo thei to lova chanchin chiang zo hriat ma ho po hian online at hle thin ani ber hi tuna hian midang pakhat mana demonstration hun laya phusa ve tak pakhat po na chin an the thei to lo boka dawai lam hi Sipaiin mian man na sata viau mai abikin zirlai te hi an bat deu bi ka ang khopa Tukin po khan dawai university student union tho an hruai tu ku tu miat luin te 7-day journalist lui ku sign ku anti te telin mi pali lai mai an man le taboka khoi lama ngen kalpui tak ti pon thelovani dawai khopui lut le chuak pon check na sa hle nia soi ani boka ton lai hian demonstrator te ba ka ral tlan boi pui tu te po telin mi som panga lai mai an man le to ni nan soi karen ni lam hi chu ni tin mai hian an boi de urengani mondang danga an boi na hi internet le phone line athat vek lo wangin anram media te po hian ani la inan soi kim thei thin lova November ni somni le panga le ni somni le paruk ni chung po khan karen ni army KA Sipai te le KNDF Sipai te chu tangtlangin terrorist Sipai te nen anin do na sale hle ti voina an soya ni chungin in do na tum nga an ma chon mana terrorist Sipai mi pathum aya claim lo chu an thinge ni in KNDF lam chuan an soi COVID-19 dana bo chia tia thu boyan siam sak mek Aung San Suu Kyi chu thu hetuatana Mandalay Chief Minister Dr. Zomit Monga dintiran du ve tlat mai bok sia wangin voina achung chang ngai tu atura anti to po an son le a December niruka anti le ta sang ni le som ni kum COVID len lai khan Aung San Suu Kyi hian ama thlop tu a campaigner te zuyen nepi do akala Max te po abun lo anti le zel boka a khesa ne na chan lo chuan he khesa tang ringot po hian kum thum chunge motal tan ina atang theani he thuwa hian Mandalay Chief Minister Dr. Zomit Mongan azui ve antia chu wangin Aung San Suu Kyi ukil lam hian Dr. Zomit Monga chu Suu Kyi din pui tuatan andua ma se Zomit Monga hi a hrisel na achak lo wangin nepi do kal hi a har sat ri deu ni inan ria a chu wangin December niruk antile tani nakina te chuan lam tur dangrem chang thadeu te om lenge mo chu an son mai ni hi kan soi thin ang khan Sipai councilin Aung San Suu Kyi chunga thu boyan siam hi khes som pakhat lai mai ani ta azawai hian thiam lo changvek phei se chuan kom somriat lai lungin tang turani chotiang chu thleng em lo tura ibei sei sak teng u ole tun tumata na voin Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chua thei chu khati zong kha ania atop thlenga min thlir sak le wangin thlir tu te in za chunga kan lo me